روج باش تماشاوانی هجا د برنامه کردی هین دبم دا ام ایرو جیل پیشبری ونه بله تماشاوانی هجا ام ایرو د برنامه خدا لسر حوال نافان بسکنن حوال ناف چنا و شکلینه چاوا زمین د تینب کارانین ام سرواب سکنن تماشاوانی هجا خواندوانی مجل هیویا منه بخیرات نوالنو سر چاوا خودش تر چاوا اجی باشم خودش راضی به سر چاواتن بله مگو چه مگو ام ایرو د درس خدا د برنامه خدا لسر حوال نافان بسکنن به حوال ناف چنا چاوانه ونجي آمادنا بله كلام دست بي بكن ما جو هفال ناف بلكي هون بيجن هفال ناف چنا استوازم وي بيجم هفال ناف او بيفنكو تينا نافكي روشاوي هجماراوي انجي دروفي بشكل بي جمره نشان ددن يعني هفال ناف چه دكن نافا جمره اشكره دكي نافا جمره ازح دكي يعني جي روشاوا دروفاوا شكلوا جمرت بيجي يعني بخيرة هفال نافان ام نافا فهم دكن ام ناز دكن ده تركي رجبارت بيجن صفات هفال ناف بالتركي ام بيجن صفات هفال ناف صفات مرد كردي ده جغيني هفال ناف رنگ درجي تيغوتن ام كارنويجي بنويسن رنگ درجي جارنا تيغوتن هناك زمان زاند بيجن رنگ در هناك جيجي بيجن هفال ناف يعني ام نابجن اللي افغلت انا براسته بلكي پیش روجي ده یک جوانا دركبي پیش مثلا تركي دجت بيجن صفات بود بيجن اونات نو هردك جي تينا قوتن بلي هفال ناف امل سروان بسكن مگو چه مگو روشا نافان نشان دجبرا يعني ناف تشكي چاوايا چلويا بچي شكليه امج هفال نافان فهم دكن امي وانا بده شكله امي وانا بنرخين سروا بسكن یک جيش آلية معنية يعني هفال نافش آلية معنية دبنا دبر يعني دبنا دبش یک جيش هفال نافين چاواني هفال نافين چاواني افچنه بتركيج وارد بيجن دروم صفاتlar يعني انا الفيدري جنافيجي بليه چاواني يعني بيفتشتكي چاوايا امج و فهم دكن جبو ميناككي از بدم ام بيجن چه ام بيجن كليلكا صور كليلكا صور الفيدري كي جان هفال نافا كليلك هفال نافا قولك صور من شاش كرين الفيدري صور هفال نافا كليلك نافا نا مثلا بفكرن تهشي خدا ناف چيه كوتا جو ناف تشتك تهشي مرو يعني نسنك مادك لباتك تهشي مرو مثلا بيجن چه ام بيجن سيف كوما جو سيف چه تبيرامه يعني تشتكي وهاتي بيرامه نوصل سيفا تبيرا هالحميه نولو يا شباش ناي بيراونا سيفا خرابه ها سيف سيف الفيدري تشيا نافك اجبركو سيف بيفا وسيف جي بنفيسن شو نحو جي دم نافي بنفيسن نولو شو بليه سيف بالتركيا بيجن الما كنت اقول سيف يعني كنت افناف جوت هركس في شكلي تاني بيراخو يعني سري انسان هذا هيش انسان هذا سيف شكلكي وها تبيراما ام جواره دبيجن چه ناف مثلا كما جو بينوس هر کس تشكي وها تبيراما نه تبرچاويما بينوس كنت جو پرتوك انجي كتاب تشكي وها تبرچاويما افچنا اف ناف تشتا لي هفال ناف انجي رنگ دي تشكي جا مثلا كما جو صور نسنك ناي بيراما مثلا تشكي برچاويما رنگكتي شكلكتي انجي كنت اقول دريج يعني ماديك ده شيء ماده شيء دبينا ليه بلي شكلي ماده تبيراما شكلي تشتكي تبيراما كنت اقول دريج مثلا تشتغل ديجي كرت تبيراما يعني تشتغل نكرت تبيراما كنت اقول رش تشتغل نسبي نصور تبيراما ليه كنت اقول نان تشتغل تخوارن كنت فرني ده انجي تنور هذا شيء دبن او تبيراما يعني كنت اقول سيفو كما قلت جبر بيكي ناف وهوال ناف دريزمان ده وبراستي دجياني دشي جهفدو جدانا ايدي الفيدري ما قلت شيء هوالنا يعني جبركو بنافارا تينا بكراني ما نافيا بكلي هوالنا الفيدري كليلك نافا كليلك والفيدري صورجي هوالنا كي جان هوالنا چاواني نه ما قلت بو چاواني يعني بتركي بيجن دروم صفات يعني جيني تلمه صفات بيجن كليلك صور الفيدري صور هوالنا و چاواني
چما اف پیوا سور رنگ و کلیکی نشان داده کما گو کلیک چیچک کلیک تنه برچاوی ما لی ام نزن کلیک که چاوایه نو مثلا مش هواری خور کلیک دیار کر کلیک که چاوایه ام نزن ام هجماره ویزانن چما گوتی کلیک یک کلیک لی بله ام نزن کلیک که مزنا سپیه سور خوشکه آنجی مرخیه ام نزن لی کتگو کلیک سور روشا چاوانیه کلیک من نشان ده ما إذا حكر ما أشكر كر وفهم كر أبدر بدأ بسكرنا ما كرم كنو هن ميناك نبدل كرم كه كتشكات شافشين كتشكات شافشين بله كتشكات شافشين بله لفيدري كيان هفال نافا شافشين لفيدري شافشين چیه هفالنا و کچیکه کم گو مثلا کچیکه جدید امزان کچیکه کچاوایا روشای امزانن چاوی چاوانا امزانن لکوتا گو کچیکه چافشین نه کچیکه کچاورشه نه نه کچاف سپیجی نه کچاف سورجی یک چیه یک چافشینه یعنی اف چافشین روشا کچیکه جمره نشان دادی کرم کن یک دی کرم کن دارا درش بله دارا درش بله الفيدري كيجان هفالنافا دريش هفالنافا ام جوي بيفي فهم دكن كو افدار ندارك كورتا ندارك بچوچكا يكا دريج نولو بله كلام كن يكدي من كلام هوالا باش هوالا باش هوالا باش الفيدري كيجان هفالنافا باش هفالنافا ام في باش زانكو اف هفالي كي چاوايا اف هفالي كي چاوايا باش نه کی باشه یک باشه نوصا ها بله یک باشه هوا لا جبر آی امزانن کو اف کچی یعنی نه میره نزلامه نه هوا لا باش جبوی کچکت یگوت یعنی جبوی تشتی ننیر کوم گو هوا لا باش لویدری زلامه نولو یعنی نه یکی باش یک باشه یکی باش زلامه یک باش كتشكا نا مثلا بيجين فلان كاس يكي باشا الفيدري نافي زلام وميرا درباس نا بيجي ليجيكي مثلا ام بيجين تشي ام بيجين او يكي باشا ام مش فيدري زانن كو او يك او انسان زلام نولو يكي باش جبوي زلامات يقولن بيجين يك باش يك باش افجي جبوي بيركا جبوي كتشكا تيقولن بينا زانبه وفهم كنا بالدار بسربي چیای آگرین چیای آگرین کارم بیشن چیای آگرین چیای آگرین چیه ترکی معنایی yanardağ yanardağ بله چیای آگرین yanardağ yanardağ بله آگر چیه اون زانن چه آگرین او چه کو آگرجی تبجقی آگرجی درد کبی آگریا کو ترکیت بیشن آگرجی باورکش به هاتی نولو چه آگره جبر کو آگرجت بجقی به بره ولخانیک بو آگرجت بجقی جبر که گوتنا آگرین نهاجت بیشن آگری آنجت بیشن ترکیجی آگره بله مینا کدی جبوی هفال نافین چوانی masa درش لا نه ماسا نه درش بلا کرد به ام بیشن masa bilind be. Masa bilind. Bilind çiye? Bilind yüksek. Evet, Türkiye bejin yüksek em bejin. Bilind. Bejin yüksek. De Türkiye'de çava he bilind. De bejin bülent. Ne? Bülent'e Türkiye bilinde verilir bazı. Bülent. Kerem kan teşekkür ederim. Şu bir an. Mala spi dakika mevene serbe. Beli mago çe? Mago masa bilind. Lvedere masa çiye? Masa hep Türkiye bejin masa. Le الفيدري ما تشاوا كريا ما اف ا جبركو ماسا تشتكي مية ما كريا ا جبركم فيفا قريب بدن يعني ام كارنها وهاجي بيجن ماسايا بلند انجي بنا بوغهرن بيجن ماسا بلند وكفي مثلا بيجن تشل الهريم ناد بيجن برايمن الهريم ناجد بيجن تشل بريمن يعني برايا بيفاما يدي الهرمنا
vena em xwardikın em ditawênin em dibêjin birê min herê min jî em dibêjin em rast li gor kitabê em dibêjin birayê min. برای من ev jî bi vî şeklî em dibêjin masa bilind yani em ji ber ku hêsan em baxivin em biliz baxivin em kurt dikin em nabêjin masaya min bêjin masa min. بحر سپی Behra spî çê divê behra spî çi ye behra spî li vê derê spî heva nava behr jî çi ye nav yani derya behr çi ye derya behr jî û derya jî hedek tirkî çi ne deniz kurmancî behr jî tê gotin derya jî belkî behr ji erebî hatiye lê kurdî de jî tê bikaranîn wekî dî ez mînakeke dî bêjim bêjin qiyameta piçûk qiyameta piçûk vê derê piçûk çi ye hevalnava çawaniyê ye û qiyamet jî çi ye nav belê qiyameta piçûk çi ye mirina însanekî ne wilo ji vî însanê re mirina însanekî re em bêjin qiyameta piçûk û ku dinya xirab em bêjin çi qiyameta مزن بله و فهم کرده امی درباسی هوا ناوی دی ببین امی نهایی دی درباسی هوا ناوی دیار کرنی ببین بله هوالین دیار کرنی هوا ناوی دیار کرنی هنزانن چنه نه نزانن هوا ناوی دیار کرنی امی جی بیجین یا دویم هوا ناوی Diyarkırın. Belirtme zarfı yani. em karin bejin belirtme zarfları Belirtme Türkiye zarfı. belirtme sıfatları ne Ha, pardon. Belirtme هوا sıfatı. ناوین دیار کردنی مگو چه مگو belirtme sıfatları belirtme sıfatları بله ev jî di Kurdî de dibine çar cür karin bêjin yek jê hevalnavên nîşanî an jî şanîdanê dibêjin Şanidan. hevalnavên şanîdanê an jî me got nîşanî ev çi ye em vêna vê rewşê de divê an hevalnava de hevalnavek tê pêşiya navekî an jî ciyana belkî werê paşaya jî û wê nîşan dide wê îşaret dike çawa mesela bêjin çi em bêjin ev heval mesela ev heval pir baş e belê li vê derê peyva ev hevalnava şanîdanê an jî ya nîşanê ye yan nîşaniye ev heval heval çi ye heval nave ev çi ye heval هوا yani em çawa nîşan didin ji bo yê nêzik em bêjin mesela bêjin ev heval kîjan heval ev heval an ji dûr ben bêjin ew heval ew dûr ji bo yê dûr jî em bêjin çi mesela ew dar dara sêvaye dara sêvaye belê li vê derê kîjan hevalnava şanîdaniye او ew Ev. ew dar hevalnav dar jî nav ew dar ew gund ew gundê he ew gund ev gund em karin vana jî zêr kerim ke Mesela ve mali pır hoşka. vê malê pir xweşik e xweşik. çêbû na Şey ne bu? şey nebû vê malê çê dibe li Vê dicihekî dî de em kartînin yani ev mal û vê malê ev na di şeklin ev jî navxwe de em karin bêjin dibine du cür ev jî bi tirkî çi ye ev O. yani bu Bu. û ew yani o O. di heman demê de ji xeynî ev û ew em bêjin vê vî û wê û wî ev jî dibine ew yani em bêjin wê wî û ew tirkî o vî vê û ew jî bi tirkî bû lê rewşa wa an jî cihê ku têne bikaranîn ji hev cuda ne çawa mesela me got çi me got ev heval pir baş e an jî ew dar dara sêva ye an vê derê me got ev û ew lê di cihna de wextê ku di rewşê cuda de ev tê tewandin mesela me got çi di vê derê ev ne kirdene
yani ku Türkî bejin özne lê ku bine nesne an jî bireser vî wextî têne guhertin têne tawandin mesela em ji heval bibêjin ez ji vî newî ne ez ji vî hevalî hez dikim yani li vê derê vî hevalî me gotiye ji ber ku li vê derê pasîf e ne aktif e ku aktif bê em dibêjin ev heval mes ev heval baş e ev heval çû ev heval diçe ev heval wê were ev lê ku pasîf bê yani ne bireser bê ne kirde bê tê şeklê vî yani tê tawandin vê re dibêjin tawandî li vê derê kirde çi ye özne ezim ne wilo ezim ez ji vî hevalî hez dikim yani li vê derê heval pasîf e nesne ye yani ji ber vê yekê yani jî ez ji wî hez dikim yani jî ez ji wê hez dikim yani jî min ji wê re got dîsa binivîsim min ji wê hevalê re got li vê derê çi bû min jê re got vê derê ji ber ku ez ê aktifim ew pasîf e bû kete şeklê wê de yani hate tawandin wê û vî û wî û vê ev her çar tawandîne ev û ew netawandîne yani jî xwerûne wê nazanibin yani her dik ji dêle hevdû nayêne bikaranî yani mesela em bêjin çi em bêjin min ji wî hevalî re got wî hevalî re got vê derê ew heval ti îşî nake ew pasîf e lê ku wî te got em mesela ew heval çû li vê derê aktif e ne ew heval yani ferqa vê bizanibin ev heval pir baş e ew dar dara sêva ye li vê derê ev türekin ev cürekin û li vê derê ev cürekin ez ji vî hevalî hez dikim min ji wê hevalê re got yani li vê derê dîsa wê û vî ev û ew dîsa çi ne heval navên şanîdanê yani em dibêjin çi em dibêjin vî hevalî yani jî ev heval an jî ew heval yani em çi dikin em işaret dikin em ji var dibêjin heval navên şanîdanê ferqa va divê bizanibin yani ji bedêla vê û vê bikaribên xelet mesela dibêjê vî hevalî pir baş e ev ê xelet çêbê yani jî dibêjê min ji ew heval re got ev xelet e ew û wê aynî peyvin aynî kesin aynî kesî em zeh dikin em işaret dikin lê belê şeklê wê ji hev cuda ye ne wilo hûn ferq dikin vê ne tamam em ê derbas bikin yê şanîdanê me got piştre hevalnavên pirsyarî hene hevalnavên pirsyarî hevalnavên pirsiyariyê ew çi ne ew jî hevalnavin têne peyvekê ji aliyê pirsê ve dinirxînin wê bandor dikin mesela em bêjin çi em bêjin kîjan bername kîjan bername baş e kîjan li vê derê çi ye hangisi ama ne hangisi aslında kîjan e hangi bername hangi ev hangisi û hangi ji hev cuda ne li vê derê kîjan bername ku dibêje mesela kîjan hat li vê derê dibe cînav yani cihê insanekî digir mesela dibêjin şaban hat ew ê dibêma kîjan hat kîjan şaban ji dêla şaban em kîjan bikar li vê derê çi ye cînav e cihê nav digirî lê ku te got kîjan heval hat kîjan xwendevan li vê derê ew kîjan dibe hevalnava xwendevan dibe hevalnava navekî kîjan bername baş e li vê derê kîjan çi ye hevalnava pirsiyarî ye mana kîjan çi ye em karin bêjin kî jiwan e kî jiwan bi hev ve hatiye girêdan gotiye bu kîjan ne em ji ber ku bilez dişeğilin em zû dibêjin em bêjin kîjan heta li herêma zêde be kîşka ne bu bîstî belkî kîjan kîşkanan jî çi ye hevalnava pirsiyarî ye yani em bêjin tê çend rojan bimîne
Evet. مگوچتی چند روزان بمینی ویدری چند روز چیه روز شخناوا چند چیه هوالناوا پرسیاریه یعنی جبر کو پرسیجت که چند روز 10 روز 20 روز ویدری ام پرسی جدکن کرم که Ez kîjan beroj bidim te. از کیجان بروش بدم تا کیجان بروش دیسا کیجان دبی چه دبی هوالناوا چند کفچیانی تیا چند کفچی تو چند کفچی آنی نه دیسا چند کفچی چیه هوالناوا پرسیاریه یه پیشتره امی درباسی هوالناوین جماری ببن هنگ دیسه که ممانه لی وقتی مخلاص بو امی درسا پیش آمده ایشالا سر بدری بسکنن هفتیا به تمام بله تماشاوان هیجا ایرو وقتی مخلاص بو عمل سر هوالناوان سکنین هوالناوین چاوانی هوالناوین دیارکردنی هوالناوین شانیدانی یه پرسیاریه ما ایرو من الخاندن ام سر واسکنین هفتیا وریدا امیج ویدره دوام بکن حتی هنگی بمینن خیر خوشیه دا نهاب خاطره و